Жөөктө акырга жеткенден кийин суду токтотобуз. Кайсы көчөттө эккенде дагы анан көчөттү алып эге караңыздар мына. Мынабы нымдуулук менен кургактын границасы, ошо границага сөөмөбүз менен көчөттү амырын кармап турабыз. Колубуз учу муздак жерге барганда колду алып туруп басып коебуз менеки. 40-50 сантиметрден помидор. Мына. Колубуз да куп-курук, көчөт да курук. Атып отургузуп бүткөндөн кийин кайра сууду ачып коя беребиз. Схема ушул болот мына. 70-40 эгип жатабыз мына азыр. Жөөк аралыгы 70. Жөөк аралыгы 70. Көчөт аралыгы 40-45 болуп жатат. Эми бизди көпчүлүк дыйкандар туура эмес эгишет да. Сууду агызып коюп, көчөттү отургузуп, колду чайкап. Мына. Бул туура эмес. Себеби биринчиден кол чайкаганда жалбырака суу тамчылайт. Ылай тиет. Ошол жер кургап өлөт, оору жугат ошондо. Экинчиден мындай ылай менен чыптайт. Эртең суу топтогондон кийин күн чыкканда жөөк курuyт да жарылат. Бул жерден уже ооз кирип дагы көчөткө көктөшүгө тоскоолдук кылат. Ошондуктан сууду токтотуп туруп, отургузуп алып туруп, анан кайрадан суу ачыш керек. Көчөт отургузуш схемасы ушул. Эле көчөт эгүүдү көрдүк, кантип көчөт эгебиз. Эми берги үрөөндөр кандай себилет? Үрөөндөр себиш үчүн ошол эле 70ке жөөктү алабыз. Же силердин үй шартыңыздарда 60 калса да болот. 60 сантиметрге үстүнө аны тырмак менен тегиздейбиз. Тегиздеп туруп, мына жөөк 70. 70 болгон болсо, мына ортосуна 20 как раз мына бир неме 20 сантиметр болгонда чызып кетебиз ортосуна. Чызып туруп, ушунун аралыгына үрөөн себе беребиз. Үрөөндө алабыз дагы бир аз укалап коебуз. Себеби сабыздын кыры бар, баягы ийнелеринде тарак окшогондор, ошолор бири-бириге жабышып калат. Алып туруп мына ушул тегиздеген жерибизди себип чыгабыз мына. Dağın bir yolu var. Eğer tegi sevişke işenbesenizdер, toprak arılaştırıp alыңыздар mına. Bir kaşık savuz uruk bolgon bolsa, bir 2 kaşık, 3 kaşık toprak arılaştırıp alыңыздар. Anan sevip çiğingizдар. Bir katar sevip çıkkandan keyin bir çubukta alıp turup ele bir jürüp koyuңuzдар. Boldu, şundan sogara beresizдар. Savuz çıkıp beret. Piyaz da uşunday ele jol menен sevilet. Mına piyaz da alsak, kut şunday ele tırmap turup, mına piyaz sevip çıkabız mına. Piyaz urup irik bolat, közgө көрүнүп турат канча себилгени. Mına hem karаңыздар, 20 santimetrге себилгенден кийин бул жагда 20, бул жагда 20 santimetr калып жатат. Bunun içini keyin çağıp, lapatka menен, ketme menен çağıp, обработка кылып турсак да жакшы болот. Сууну үнөмдөйбүз, ар суудан кийин чаап турабыз. Ортодо өсө берет, пияз дагы, сабыз дагы. Эми көчөт эге турган болсок, көчөт деле куту ушундай болот. Деле ушу 20 сантиметрди алабыз, мына алака менен чызып алабыз мына. Эми көчөттү эге беребиз. Мисалы үчүн мына пиязды көчөт дейли мына. Her bir 7 santimetrege ekip ketebиz. Piyaz uşuntip 2 katar eksek bolat.
3 qatar, 4 qatar qilib eksek de bo'ladi. Bu 4 qatarlik bo'lib ketadi. O'shuncha egib turib, anan suvda açıp sug'oramiz. Keyin cho'g aralıklar o'tilaveradi. Buljağı çağılaveradi. Tegiz bo'lib pishaveradi. Bu ko'chat egu, piyozi ko'chatini egu. Qizilchani ekkende dag'i. Shunday tegizlab olamiz. Tegizlab turib, mana neki 60 bo'lsa, mana o'rtada 20 santimetrda olamiz. Mana boyagi piyoz ko'chat ekkanda egib ketaveramiz. Shunday sayib qo'yib ketaveramiz mana. 4 qatar qilib eksak bo'ladi. Neyse. Bu 4 qatarlığı bo'ladi. 2 qatar qilib, 3 qatar qilib eksek bo'ladi. Buljağı çağılıp, qayradan kultivatsiyaga o'xshatib, chag'ib, jo'yoq olib, qarayveramiz. Suvni o'mdalatında dağı. Badring ekkende. Badring ekkende, misal üçün 60'dan jo'yoqni aldık bu. Buna bu ortaga 50 santimetreden olamiz. 100 şartta 60 bo'lsa 70 qalamiz. Ortada 50 santimetrede alıp usul 50 santimetrege ekip ketaveramiz. Mana qarangizlar. Shunday sayib qo'yib bo'ldirib mana. Bol toprak o'zi ko'mib qoladi. Mana. Barmağımızı aldı kuruktu. Her bir qatar aralığı 30-35 santimetreden. Shunday sayib qo'ydik bo'ldi. Toprak o'zi ko'mib qoladi. Mana bir ko'rsatib qo'ying, toprak ko'mgani mana. Qarangizlar, urug'ni aldi mana. Saydim bo'ldi. Toprak o'zi ag'ib tushib ko'mib qoldi mana. O'shundan o'zi suvni qo'yaveramiz. Yonib chiqaveradi. Bundan ardın kim orada garşok östürüp koymuş uşu garşokta dayarını egeveradi. Uşul egu skemalar uşular qanday so'rovlar bo'lsa so'rovlarni beraverasizlar. 10 kun qatarga so'rov bersangizlar bo'laveradi. Ko'ngil burganingizlar uchun rahmat.